Khanye njengekhala jigobonke imithobelo basemzini bobe kuthiwa kumungethweni engaphela mina ngisadlani ngempela ke nengane wofika uzongibona kolesihla umkhosi mhlangishayisha misidinzi kuyabe khona umaqhamfo kaDlamini awusho bhataza uthini makunje bangaphansi kwasize 15 mfana wamkhululeka nakho lapho sesikhona khuluma nazo ubhadaza nkosi yamazimzimi zehle zehlele inkukhu yaphuze yangacha umkheshemuzo jongo sihambe lotsheni nathi mina thula mntanami khona lapho yehle mkheshemuza khona umfazi ofacebook abuze ukuze ngazizodlala bengayiphakeli indoda uzogxosha emzini ude ngezolivuleke ngaphasi nangaphezulu ukhafula amajongo sahamba abuyele konomani nakho-ke lapho sesikhona bathathe intambo bathathe ndophu umfana wakhe